sembut Menteri Rangba kejelau mas nyo balang dahar hanek sengi lawan ban kergu kerdo ikikun ki hajar jong keseng raj jowai ha kesengi penkut ya kale niam be dengklam ha gane kesengi la senran lang ya sembut Menteri Rangba laki Menteri Sorkar ki bakentop ya ka Dr. Amperin Lengdo uma Kermen Shela ki amali ki bakentop ya ma Shanbor Sulai ma Wailat Miki nangta UMP ke Raja Sabha Dr. WR Khaluki ki MDC ke GHADC ke officer Sorkar nalor kiwei ya ke be dengklam la penkut ha kepung Aitnar ha ke bada ki po hajar ngut ki rungek naru kasi berjantia kumju na kiwei ki jela bad nabari kelawan ban saki ya kani kesngi kejingle niam ha kesngi penkut kalas dang da ke le niam kenting knong haying sa ka lengdo but sa ka bom tengkong bat hadin la pendep ya ke le niam cho thandai ka ba katkum ka jingek kalong man be ye kiksut ki krei ka pang kisdom bat ka sniu ka sar na ying na sam ya ke jingle niam la pendep da kisakri niam na du udaloi kisangot ucutia nolor upator ulengdo ka lengdo bat ki wei kisakri niam karaj kadba kano paisngi la pendep ya ka benta ba kongsan jong ka le niam be dengklam ha Aitnar ka balong kum ka pungti kentang bat hang ni kisakri niam hapo kejingelam upator kila penlong ya ka ngo kadem ha kasim Aitnar mat penbut sa kejing wanrah ya ka Khnong Blai ha ka ba kikun ka niam tre kala hiar ban syat ha ka pung kentang